Omwaka gw'2010 gavumenti kurabira omu kitongore ky'ebyamataka eby'obwombeki hamwe n'entunguuka y'endembo bakatongozaho obukiiko bw'omu ndembo zoona okwetooroora ihanga n'ekigendererwa ky'okutoorana abantu abarahwera omu kuhabura hamwe n'okuteekateekera endembo. Twe aba City Development Forum n'abantu ab'okwihayo kukorera entunguuka y'omwanya gwitu. Itwe turi enzarwa z'omu, tutwire omu, abamwe nk'aba technical team nk'aba city clerks nibija bakora kandi bagenda konka itwe turyaha tukurugaho nyenda ngo batuyambe omukugumiza muno bashemesa community ngo city yaza kura nututekwa kuba tuyine imihanda kandi imihanda iri kurabo mu mataka kandi tutine compensation funds zo kuza kubahereza konka abantu twikiriza tukabakorera imihanda bashaba umwaka wo Mbarara City twatanisize hamwe twongere kudevelopinga city yitu ukubera kimwe yo murembo ubwo twenda turya twatanisize hamwe na Ruhanga aryo muhizi witu. Akakiiko aka nikamara emyaka 3 karikukora emirimo yako kandi izobera ba Mbarara City batorana bebembeza basya kugumiza muno okukora emirimo y'entunguuka omu rurembo. Forum members are a bridge between the citizenry and the council. They have participated in monitoring of infrastructure development projects. They have given advice on issues of development. Ntushaba ngo nabo kuba kwisha on board because some of these people abariye aha City Development Forum abatutorine abamwe batuyemba kora na government kandi hinayiba kubasa kurobinga kandi bine funding ekuchera iba kurukogonizing nkeze sente za usmade twatine City Development Forum eze sente tukazukoze hati kambagambira akantu kamwe arihenyo nyibi enyonyi yo kubanza bagite nyange enyange mu mujima y'injira kuzahana nguma nikura ingoha zibazira nyinje ngigana torure nyange neyomba ekure ngoha zicheza zimuko mukono kumoreza agenda zaza hande zikure ngoha konkaro enyonyi yiba kwetenya wawa enya wawa numuzimanya enya wawa ibirizazo mtuchwekomo aha zikazo mbetongo zikagambira muri twa baryo mtutukateze no shotensi yawo so pya wa mucharo cha wangu muza kuinguriza he no shotensi yawo kandi zigenya wawe. So now we have those people. Matan kananoro twira president w'akakiiko aka yagarika yatooranwa kandi omuhwezi we yaba Fred Kafoko, John Baptist Mujuni nk'omuhandiki, Professor Richard Akisimire nka publicity secretary, Tom Mukunda nka mobilizer, Mary Katushabe nk'omubiki, Arbena Chobwenje naija kuba najwekera eminyeto kandi Louis Tubijuka we naija kuba najwekera bino bere mahame biri yabo. Ahabwa TV West nde Era Akiza.